米德伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。萨利嘎嘎马波隆平安。Kami kansya kita topi pafali no kawas ititaanan to palohai a rumiat. Nanay maru iche no mita ko suar no kawas ato maru sapatlama no mita anini a rumiat. 姐妹弟兄平安，感谢上帝赐给我们新的一天。愿上帝的话语成为我们的力量，也成为我们今日的帮助。I sakazizay a Kalindo, sakazizay a Zifang, tulupuro zizay a Tusier Suasa. Ano cima ko marataangay i, kaulunmak no tabang ko karataangan saan. 哥林多前书1章31节说：“谁要夸口，就该夸耀主的作为。” Saligagaao, pagkasoalin kita omit oray.Upulong no maamaan no orip no mitai, sato o ni pafrian no kawas, ato chingra ko mirahci ay. Sa ay ko nano itchen no mita o tamlaw kunini. Urasa ka, o sasa itcheren no mitai, dengan masa rojor ko falujo amitier i chingranan, ato mararir ami kansya, ami pahmek to ni katalamaan ningda. 我们基督徒相信，我们生命中所拥有的一切，乃是上帝所赐的、所成就的，并且不是出自于人的能力。所以，我们所能做的，就是全心信靠他，时时颂赞上帝的恩典，献上感恩。米德伦吉达，我们同心祷告。Sita itay a tapang a kawas.Nanay mararit ami sa puner ko falujo ako ami tier i tiswanan. Nahani, sa ito katsangod kako i laluma no sini ata no miso. Mikansya kako tupiklipot iso itakwanan. Mipahmag kako to nikatalamaan no miso. Ta mapalusiyang ko ngangan no miso. 恩典的主，愿我时时谦卑自己信靠你，因为在你的恩典中，我必不缺乏。我感谢你的保守，我要颂赞你的伟大，愿你的名因此被传扬。Bagay ni dalam nay angangan no tabang si Yesus Kristo a mitolon. Amen. Nanay mapalamat no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。